Bayabro, जों Tangui Thufru Khuktui Choroi, Norok Shaideman, Tesini puberty ni Zorao, Tangui Sini Mukhango, Boron Thai, Ebake, Sini Mukhango Boron Thai mani actual reasons Tamo, Norok Shaideman, Hi, ang Nordi Bayab, Kokborok, amazing fact. Tini ang thik amo haino, belaino interesting fact rono tuino, Norok no, Shai Kanaranai, Avoni Bagino, Norok Gadalai Tongdi, and a video by Tag Zora. Fact number 1, Drolling. Norok Zotono Saimano. Kabangku Boronu Thufru Khuktui Choroi hinei. But abo anytime le Choroi tongya. Waise uchuke Choroi, but waise uchuke Choroi aragongo. But noro waise se one sugui rokle naika. Jabo tamni bagi hai in rok hinei. Sung Thufru ni Zorawo. Khuktui Choroi mani actual fact amosi. Sini celiba reklen salsaono. Wal deter ni sebana kabang. Celiba ebake Khuktui no produce klayo. Jepro sung thuoi tongu. Basically rams taso thuoi tongpro sini bukhukro khuawoi tongu. Te sini body ni zoto muscle rokinge. Aproni zorawo relax khlai tongu. Aboni bagaino aproni zorawo. A celiba ke sans manuje sini bukhukti simple ke nokor fainani. Abano sungke hinei tongu. Khuktui Choroi mani hinei. Te baksa boro rokinge kok satutei rokbu Khuktui Choroi. Abono hinge sung hyper celibation hinei tongu. Boni salivary gland normal boroni se kabang saliva produce kamani bagaino boni aro hinke amte ungo. Tei sung sana ni rok musuk kahinke tei mukhui rok nukha kebu sini salivary gland kabang saliva produce khlayo. Aboni bagaino sung sajangnai mane rok nukhange tei mukhui rok nukhange Khuktui mamonogo. Fact number 2, hiccup. Norok zotonu waisale ma kabakana. Hayada kabamani reasons actually kabang manu tongu. Selengai robu baksa rongke kabao. But kabamani main reasons rokinke tamo norok shaideman abongka dakti samani gas ganang fort rogno samani fat mani rogno kabang samani te suwag rok kabang nungkhan kebu ma kabao zeproni ni searched by abdomen lilaknai aproni ni totrani glotis hinke close ngai thango haike no apro hinke lang ni kaisa noise no khoroi payu example o sound kaisa hik word haike khana jago. Number 3, ocean. Bayabro Norok tamo wansuk hasakao de kabang zip tongku nati bisingo norok songui tongkana hasakao rokhine hayade but actual fact hinke amosi 95% zip roknu tei bisingo si exist klai tongu samudroni tei bisingo according to US Science and Engineering Festival aboni bagaino jeng hasakao tongnai zip rok tei bisingo tongnai zip rok ni comparisons belaino minority si only 5% zip rok si hasakao exist klayo. Fact number 4, darkness. Sini prithibir khaksani seifano kabangko manago si tongu hinai angnorno sakanke norano tamo hinno of course norano cover hinnai hayade but real fact inge amonu viabro jung jotono saimanu samudro rok average 13,000 feet rok thogu hinai but salni pohorle only 330 feet jorasi tei bisingo thangai mano tei baki bole lightsi sogui maya manakmasi engai tongu aboni bagainu injagai tongu je most of the art is dark hinai. Fact number 5, pimple. Puberty ni zorawo jung jotono borom thaijak laika hayade but norok shaideman sini sago ebake sini aro tamni bagi borom thai okay norok saimene afano kunongya norni loge Kokborok amazing fact tong bele norok tawana di norok only ano support jiklai di ani video rokno kabang share klai di te norni mind of question of paikan kebu tolawo comment klai sadi ang beskango abonotui of course no video sanamnai tabok hinke himdi sing topic ono thanglai fisiwano sini sago borom thai mane actual reason singke amosi sini skin ni sebaceous gland wo any particles rok by close ngai thangkangke ebake infect rok ngai thangkangke si sini sago ebake sini skin no borom thayo sikla ni zoraono kabang borom thai mani nukjagai tongo but abo any time of anu thaile mano sikla ni zorao ebake puberty ni zorao hinke sini hormone production ro sensungu abagai sini skin ni sebaceous gland hinke hair follicle ni tolao fai tong payu tebo belaino active ngai tongu aboni bagaino puberty ni zorao hinke kabang borom thaimani nukjago borom rokno mukhango fekungo khaklapo tei kandek roko kabang thaimani nukjagai tongu aboni reason singke a skin ni areas rogo kabang sebaceous gland tongmani bagai ang samani o reasons by teenager ni zorao hinke
80% borom thai mani nukjagui tongo. After 25 year hinke 2% men rok ni sago tei 10% hinke women rok ni sago thai mani nukjagui tongo. Hambai bai aprokno aneo video no paithak joranai tongmani bagai norok tolao comment khlaisani norokle thupro rogo Khuktui Choroi te angkha khlai norok aneo video ni tro kisale ketal knowledge mankena hinai te norok salbrum no omai Kokborok scientific te educational amazing fact nane ni musukanke aneo channel no subscribe khlai ready video no like khlai di te aneo video no so to depression aro share khlai ready norok no belai belai kino hambai